Sinopsis Balikava 2 NTV hari ini menceritakan rangkuman perjalanan hidup Anandi hingga di episode terakhir tentang kehidupan Nandini dan Sivan. Setelah melahirkan bayi kembarnya, Anandi terpisah 11 tahun dengan Nandini putrinya karena diculik Akhiraj dan dinikahkan dengan anaknya Kundan. 11 tahun berlalu, Anandi masih tinggal bersama Jagdish dan Sivan bayi laki-lakinya. Namun malapetaka terjadi, ia tertembak dan tewas di tangan Akhiraj saat hendak melarikan diri. Semua tokoh inti Balikava 2 tewas, lebih dulu Siv kemudian Kalyani dan disusul Anandi. Tersisa hanya Jagdish namun ia tak bisa berbuat apa-apa pada anak Anandi hingga hidup kedua anak kembarnya menderita. Hari itu, saat Anandi sekarat, ia meminta pada Nandini dan Sivan untuk saling menjaga satu dan lainnya. Anandi memberikan mereka liontin yang terdapat foto Siv dan dirinya untuk dikenakan hingga mati. Kedua anak Anandi tak bisa bersama, mereka terpisah dengan waktu yang sangat lama yakni 20 tahun lamanya. Nandini diadopsi oleh sebuah keluarga kaya dan memiliki saudara angkat bernama Souda. Nandini mampu meraih cita-citanya seperti yang diinginkan Anandi yakni menjadi seorang dokter. Sedangkan Sivan, nasibnya tak semulus kembarannya, ia menjadi preman dan penyalur narkoba walaupun ia tak mengkonsumsi narkoba. Nandini menikah dengan seorang pria baik hati bernama Chris sedangkan Sivan jatuh cinta pada Souda adik angkat Nandini. Nandini dan Sivan sebenarnya dekat dan selalu bersama namun mereka tak mengenal satu dengan yang lain. Naluri seorang saudara selalu ada pada diri Nandini sehingga ia selalu melindungi Sivan walaupun melakukan kesalahan. Masa lalu Anandi selalu membayangi hidup Nandini saat ini. Kundan yang dinikahkan dengan Nandini masih mengejarnya untuk membalaskan dendam kematian orang tuanya yang dibunuh Anandi. Suatu hari, seorang bandar narkoba menyuruh Sivan mengantar sabu-sabu ke rumah sakit tempat Nandini bekerja. Ia tak menduga bahwa itu adalah jebakan untuknya yang dipersiapkan Kundan. Kundan juga tengah berada di rumah sakit saat itu, ia menelpon polisi dan memberitahukan bahwa ada penyelundupan narkoba di tempat itu. Polisi bergegas datang, dan Sivan masuk ruang Nandini kemudian membuang bubuk sabu ke bak sampah. Kundan melihat hal tersebut kemudian mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas ibu mertua Nandini yang kebetulan berada di sana. Ibu mertua Nandini mengambil tasnya dan Chris bersama mereka hendak pulang namun polisi menghentikan Sivan. "Siapa kamu?" tanya polisi. Nandini yang melihat hal itu pun menjadi khawatir dan ia mengingat bahwa Sivan sangat mencintai Souda hingga ia melindunginya dari polisi. "Dia pasienku, Pak," jawab Nandini. Sivan tersenyum kemudian pergi, sedangkan Chris bingung mengapa ia melindunginya. Polisi menggeledah tas ibu mertua Anandi dan menemukan sabu tersebut. Semuanya digiring ke kantor polisi dan ibu mertua Anandi diselidiki dan dipaksa mengakui hal yang sama sekali tak ia ketahui. Singkat cerita polisi datang membawa Sivan dan memberitahukan semuanya bahwa pelaku sebenarnya adalah Sivan.
Sivan ditahan dan Nandini ditampar suaminya dilarang pulang karena dianggap bekerja sama dengan Sivan. Anandi membentak Sivan namun ia percaya bahwa bukan dirinya yang menaruh narkoba di tas ibu mertuanya. Nandini pulang berusaha menjelaskan pada suami dan ibu mertuanya namun percuma. Keesokan harinya, Kundan menyuruh Nandini datang ke kuil karena adiknya Souda diikat sebagai tawanan. "Apa maumu?" teriak Nandini sesampainya di kuil. "Menikahlah denganku Nandini, aku dari dulu menginginkanmu," ucap Kundan. Kundan telah duduk di altar pernikahan bersama pendeta lengkap dengan semua bahan syarat pernikahan. Kundan menariknya mendekat untuk mengelilingi api suci dan Nandini berteriak, "Mengapa kau melakukan ini padaku? Apa salahku?" teriak Nandini. "Ini kesalahan ibumu," jawab Kundan. "Apa yang telah dilakukan ibuku?" bentak Nandini sambil mengitari api suci. "Dia membunuh ayahku dan mengacaukan pernikahanku," ucap Kundan. Tiba-tiba Kris ibunya serta Sivan tiba di sana. Nandini tersenyum lega, begitu juga Souda. Kundan marah dan ibu mertua Nandini menamparnya keras. Pertarungan pun terjadi. Sivan dan Kundan bertengkar dan ibu mertua Nandini melemparkan trisula padanya. Ia menusuk Kundan tepat di perutnya hingga jatuh terkapar di lantai kuil. Nandini melihat liontin Sivan terjatuh, ia mengangkatnya dan betapa terkejutnya saat ia melihat foto Siv dan Anandi. Nandini menangis sejadinya, ia melangkah ke arah Sivan sambil memegang liontin tersebut dan mengingat kebersamaan mereka. "Siapa nama ibumu?" tanya Nandini sambil menangis. Sivan terdiam dalam kebingungan. Ia tak menjawab apapun, hanya menatap Nandini yang menangis. Semua orang dibuat bingung. "Siapa nama ayahmu?" bentak Nandini. "Ayahku Siv Rajsekar," jawab Sivan. Nandini semakin menangis, dan semua menatapnya sedih sedangkan Sivan mulai mengerti dan berkaca-kaca. "Ibuku Anandi," jawabnya tegas untuk memastikan yang ada di pikirannya bahwa Nandini adalah saudara kandungnya. "Sivan," lirih Nandini sambil memeluk kembarannya. Sivan memeluk Nandini kuat, ia menangis sejadinya dan meminta maaf pada Nandini. "Nandini, maafkan aku tak bisa menjadi penjagaku seperti perkataan ibu kita," ucap Sivan. Semua orang terkejut setelah mengetahui mereka saudara kembar dan Nandini pun meminta maaf. Tiba-tiba Kundan bangun memegang pistol mengarahkan pada mereka berdua. Suara tembakan terdengar, polisi berhasil menembus jantungnya dengan peluru. Kundan meninggal dan Nandini hidup dengan tenang. Sivan menikahi Souda dan mereka bahagia. Nandini menulis sebuah buku tentang perjalanan kehidupan ibunya mulai kecil hingga kematiannya. Tamat. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Ikuti terus channel kami dengan menekan tombol subscriber. Lalu aktifkan loncengnya, agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten lainnya. Semoga Anda terhibur, terinspirasi hal positif yang terkandung dalam channel kami. Kami pamit undur diri. Nandini kızım. Ataların desteği her zaman yanında. Ben de seni desteklemek için buradayım. Ayrıca senin bana artık ihtiyacın olmadığını çok iyi biliyorum. Çünkü söylediklerimi yapmayı çoktan öğrendin sen. Hı? Babaanne, insan ne kadar büyük seviyorsun. Her zaman sevdikleri yanında olsun ister. Ne zaman çaresiz hissetsem, hep seni düşüneceğim. Ne zaman bir şey anlamazsam ve karar vermek zorlanırsam senin yanında arayacağım babaanne. Yalnız üstünde değil, hayatımdaki imkanlarında da seni düşüneceğim. Her zaman seni alacağım. Küçük kızım. Bir ağaç başka bir ağacın üzerine dikemez. Ne var ki senin kızım? Hiç
hiçbir şeyin yıkamayacağı bir insan olduğunu ve aileni gururlandıracağını biliyorum. Sen gerçekten akıllı bir kızsın. Babaanneciğim, her zaman kalbimde olacaksın. Seni asla bırakmayacağım. Asla. Annemin hikayesi yıllar önce başladı. İlk ayet geldi, tatlılar yiyeceğim. Tatlılar yanında kızlar değil mi? Ben evleniyorum kızlar. 8 yaşındaki annem başta evlendiği hayatını attı. Sadece ben bileyim acaba saklı neler Masumiyeti, değerleri, çocukluğun neşesi ve hayatının anlamı korkusuz olmadan alındı. Babaannesinin yönlendirmeleri ve sevgisiyle. Bu kadar yaramaz gider. Beni de büyümesine yapacaksın. Ve annem bir ayakta kaldı. O kötülüğe rağmen ikinci kez babam Şirin'le evlendi. Ve böylece ben de kardeş Şivan doğdum. Gün boyu. Yani ben de çocuk yaşta evlenmeye zorlandım. Ama mutluluğum bana hayatta bir sürü unutturdu. 11 yıllık ayrılıktan sonra annemle tekrar bir araya geldim. Onun iyilikleri sayesinde 29 yaşında doktor oldum. Aşk olan bütün inancını kaybetmiştim ama kıyışımı değiştirdi. Benden bir yaş küçük olmasına rağmen benimle evlendi. Ve bugün hep birlikte kullanılır bir şekilde karşı kazandık. Anne, hayat hikayeyi buraya yazdım. Üzüntülerin, sevinçlerin, yaşadığın zorluklar. Seninle çok zaman geçiremedim ama seni tanıma, anlama ve senden çok şey öğrenme şansını yakaladım. O hikayeyi bu kitap sayesinde dünyayla paylaşmak istiyorum. Seni çok özledim anne. Çok uzaklarda olduğunu biliyorum. Sen her zaman karanlığıma ışık, üzüntülerime cesaret oldun anneciğim. Annem bana de. Çok uzaklarda değil. O burada. Hep hayatlarımızda. Kalplerimizde olacak. Gezelia, balamu.